Ndereti ya ugitiri wa bururi no ithiete na mbere gwikirwo uritu ni uria wari munini wa president Rigathi Gachagua uria ugite minister wa ihinda riri Kipchumba Murkomen ni mundu ungiikia bururi irima iriku kurigana na marutire wake wa wira ica-inĩ ikuhi. Akiaria na ceceni cia redio cia rũrĩrĩ rwa Kalenjin, Rigathi augite kuharaganio kwa micemanio ya mũng'ethanĩro mũingĩ-inĩ ona makanitha-inĩ nĩ kĩonereria kĩa rũhonge rwa ũgitĩri rũtarĩ na ũtongoria mwega. Amwe arauga marĩ na ũtaũku Murkomen niwe ũkoretwo akĩheana mierekera. Tumeona ya kwamba Kenya imeharibika. Goons wanatembea na gari ya polisi kupiga watu. Goons wanaenda kanisa kuumiza wamama na watoto. Hii ni maneno ambayo hatuwezi kubali. Hatuwezi kubali goons wakuwe ndio wanatawala katika Jamhuri ya Kenya. Lazima hao goons wote wakamatwe na wasikubaliwe kunyanyasa wa Kenya na kuhangaisha hawa. Tukiendelea uchaguzi ya 2027 Murkomen ukiendelea vile unaendelea utapiganisha wa Kenya. Rigathi augite mageria maigana ona ma Kenya kugeria gukinyira president micemani-inĩ ya muingi ni kionereria ati onake we mwene ndararũmbũiyo maya mothe Gachagua akiuga mabatie kwerekerio Murkomen. Ati mtu ametoka na hajulikani, amepita all the security cordon, amekuja mpaka kwa rais mwenyewe, ameshikwa hapa na ADC kama anakuja kwake. Kama alikuwa amekuja ni suicide bomber, tungekuwa tunasema nini leo? Kwa sababu rais ameenda amechukua kiti ya interior, amepatia kijana excited who have nothing, he knows nothing, hana experience. Minister of Interior by now should have resigned. Inspector General should have resigned. Mpaka rais wa Jamhuri ya Kenya hana security. Wacha sisi sasa tunalalamika. Gachagua no ateteire kuhagurwo gwake ta munini wa president, akiuga we ni areganire na kung'ethanĩrwo kĩa hinya kwa ayuthi aria marũrũnganaga mwaka-inĩ wa 2024. Gũkĩrĩ ũguo Gachagua nĩ augĩte president nĩ athirũrũkĩirio nĩ atongoria mataramũtara wega, akiuga we na arunake a mũng'ethanĩro marĩ na agenda ya kweheria mamwe ma magoti marĩa magathĩkirwo nĩ thirikari ya Kenya Kwanza. Rais amewacha kufikiria mambo ya nchi, ako kwa mambo ya biashara. Mapinduzi ya serikali iko katika sheria ya Kenya inaitwa treason. Kama nilitaka kupindua serikali ya William Ruto, ningeshikwa, nipelekwe kotini, sasa ningekuwa jela. Hakuna mtu alinishika, hakuna mtu alinihoji kwa sababu ilikuwa ni maneno ya uongo. Walikuwa wameamua ya kwamba hawataki mimi kwa sababu mimi namwambia rais ukweli. Tutaregesha heshima ya payslip. Ndio usikue ati wewe unafanyia serikali kazi peke yake, ati unakatwa zaidi ya 40%, unakuwa wewe huna purchasing power. Lazima ile makodi zote zimewekwa ambaye zinaumiza wa Kenya, lazima turekebishe. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.